السلام عليكم. اليوم انا قررت اني راح اعلم اصدقائي الانجليز كيف يتكلموا اللغة العربية الفصحى. اني بخير. Amber, say marhaban. Marhaban. What do you think that means? Motorbike. Marhaban. Marhaban. Wait, is it a beer or a wee? Marhaban. My name is Amber. Yes! It means hello. Oh, hello. Hello. Ana kalb. أنا كلب. Right, go fix the light. Go fix the Stop light. clicking at me. Yeah, it means dog. Yostafiye. Yostafie. नंबर Astaghfirullah. 1 2 3 एक्शन No.